na čelu su odmah tu iza Fajkova je pobila pomoćniku Fajkova daje na čelu ove trke, dakle bez prvo Fajkova na prvu poziciju su odmah tu iza Fajkova je 1000 metara stavio distanca Fajkova u ekspresu tičila 0.59.6 u ovoj trci Vasilo, sada u drugoj poziciji Ihtife na trećoj, a Šimi Sur na četvrtoj poziciji. Iza njih su, ali sada krećemo napad Mazanti. Krećemo Mazanti i dalje na čelu Fajkoma i dalje na čelu Ihtife. Očekujemo uzbudljivu završnicu da vidimo Vasilo, Fajkoma i odmah uz njih i Mazanti. I dalje Fajkoma na čelu, Vasilo i Mazanti. Fajkoma i dalje vodi Mazanti napade svode, Vasilo iznutra, Ihtife ostaje na četvrtoj poziciji. Fajkoma će ulica, Fajkoma bez fronta. Šinu Surmedea i refleks gošća.